tu kami kat ngagai Tanjung Batu. So kami kat ngagai banyak dua jambatan ke baru digagak orang. So aku family. So check this out. This is my vlog. Okay, Web Wanderer. I'm signing out. So hari itu mayu hari itu 8 hari itu hari Minggu weekend. So nya tanda sawam. Okay, over sebiannya bisi orang agak pertandingan burung. Kita minta dulu. Hari itu kuat ribut gamat hasil mana ya. Okay. Bisi orang BBQ itu. Very interesting place untuk cuti-cuti Malaysia. For any tourist outside, you can visit Bintulu by now. Okay, right here you can make some party or BBQ over here. It's a public place. Baru tu sebenarnya. Aku baru mendak tu. I'm sorry ya, my language is a little bit bercampur-campur. Ada Iban, ada Melayu. I'm using English also. I'm quite not good in caption the subtitle. So I hope you enjoy this video. So here we are. Okay, this is the bridge looks like. So this is first time I'm here. Walaupun saya sudah lama di Bintulu ni, jambatan ni saya rasa sudah 1 bulan. I think it's about 1 month. Sangat-sangat tinggi. Jambatan ni sangat-sangat tinggi. So please keep your children away from the fence because this is very high lah. Okay, this is very high. So please keep cautious during. Okay, dari sini kita boleh enjoy the view. Very good, I think. Sebab ini pertama kali saya datang sini. Bentuk dia bulat saja. Is round. Dia ada pergi sana, tapi kami orang bercadang tidak pergi ke sana. Oh. Kami orang tidak bercadang untuk pergi ke sana sebab kami ingin pergi ke hujung sebelah sana. Saya tidak pasti apa yang diorang buat dekat-dekat tengah ni nanti, tapi macam kosong such a waste.
So kita pusing balik. We turn around again. So ini sajalah. Saya rasa tidak ada apa-apa di sini. I expect something like anak patung ke apa ke around here, but it seems like tak ada decoration. So kita patah balik ke depan sana. Very good place. So budak-budak ni mau main bubble. Fair. Okay, jom kita main bubble. Di sini saja vlog saya pada hari ini. Okay. Bye bye. So itu saja. Sampai itu kita nikmati lagu daripada basking. Okay, this is Wet Wanderer. I'm signing out from this vlogging. So thanks for watching.